Timor-Leste na Austrália realiza konferensia ekonomia no negosiu tinan rua Ronolo Rastanlima. Governo Austrália lihusi embaixador Austrália e Timor-Leste serviço hamuto com o gabinete vice-primeiro-ministro no ministro coordenador do assunto econômico no ministro turismo no ambiente realiza konferensia internacional com a economia no negócio Timor-Leste na Austrália quarta-feira e a salão multiusos GMB bora de lei. Enviado especial australiano do Sudeste Asiático até tem lihusi konferensia economia no negócio dani o insato valoriza no demonstra ba compromisso governo nian. It is clear from the meeting how valued the partnership between our two countries is across government, business and the broader community. And the excellent video I think we saw demonstrates the strength of the government-to-government commitment. And there's a determination, more importantly, to do more together. And this is what makes events like tonight's Timor-Leste Australian Business and Economic Conference so vital. This is its second year, and we've already seen the number of people attending step up from 150 to more than 450, showing the deep interest between our two countries and working together with the private sector in each country. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, russo bem empresário Timor-Ansira, atu participa máximo da konferensia ekonomia no negócio tinan rua Ronolo Rastanlima. Ba maluk Timor-Ansira tu espera o encalang ita gala dinner dane lo kita nia contactos asa tete teona ita negócio los problema de financiamento mebe ligação conhece mal importante tebes né uso empresário Timor-Ansira tene atu ingene abamberoa participa ativamente atu né iniciativa dia que no governo hala promove setor privado e tabela aproveito dia né uso todo na participação ativa ohin abamberoa atu na fatin cria contactos, tem dificuldade de comunicações inglesa, mas bem tradutor sira, abamberoma se a tradução simultânea, uso toda a participação dele. Ministra Austrália para Desenvolvimento Internacional Austrália informa, governo Austrália na fatinha compromisso ato sai parceiro para desenvolvimento econômico sustentável e a Timor-Leste. I look forward to supporting these businesses to boost two-way trade and investment for the long-term benefit of both our countries, both Australia and Timor-Leste. I want to reassure you that Australia remains committed as a development partner, a friend and a neighbour to Timor-Leste. I don't think you can get much closer than that. A partner, a neighbour, a friend. We're proud to be Philly. Thank you. Presidente da República José Ramos Horta Teteng, konferensia ekonomia no negócio e Hanessan Ponte Ida, onde a metin laço amizade no assai crescimento no desenvolvimento econômico sustentável, liu se setor agricultura, turismo, manufatura no recurso mineral sira. Today we continue that partnership through trade, investment, innovation and our shared commitment to sustainable and inclusive growth. To the Australian business leaders and investors present today, Timor-Leste is open for business. We offer a young, motivated workforce, a growing regional outlook, and the opportunity to be part of our nation's transformation story. I invite you to explore the many opportunities our country presents and to partner with us in shaping a resilient and prosperous future. Let this conference be a space for building relationships, forging agreements, and sharing ideas that will lead to meaningful and lasting change. Enquanto Timor-Leste Austrália konferensia ekonomia no negócio participa o primeiro-ministro Keira Lassana Guzmão, membro do governo, empresário internacional Austrália, no empresário timoroano no convidado Sira Hoto.